Assam Rifles chhuahsan ram chhunga mimal LSC nei zinga pakhatin mei thatir khan Sorkar-ah LSC a pekira heti hian ram nei tu zinga mi som pali in ram pekir to in ram nei somthum pasari anla ommek zona changin Revenue Minister Pubilal Chanzawa chuan kumsang ni somni pahnia Mizoram Sorkarin the Mizoram Restriction on Use of Transparent Act 2002 manga Assam Rifles ram ritsin arin thar huam chunga ram nei mi somnga pali anom ti asoya heng ram nei tu te hi Sorkar kal to huna tangin in soifia tu Russia tina show cause notice pek chinani a ram nei tu zinga pathumin tun thlenga an chan lawa wangin an om to lawa Revenue Department chuan anga ya heti hian ram nei tu chu somnga pakhat an neta a ram nei tu zinga mi sompalin an LSC chu nu kerin Sorkar-ah an hlan le to a an zinga pakhat chuan mei thlatir khan LSC hi Sorkar-ah hlan le ta hemi nu hian LSC hlan le thi an om le lova heti hian Assam Rifles chhuahsan ram chhunga mimal ram nei chu somthum pasari an ni meka heng mi te po hi kar thar lama ram hlan le tura dor chhun zom an tum tur thuas soi Pubilal Chanzawa chuan kumin meininga a Chief Minister Pulal Duomahova Advisory Committee on Lamual thu khomin Assam Rifles ram chunga sinot hnena biak in ram lopek to chu mi pui hnena hlan le turangen an relangin karkal ta zirtom ni khan sinot hotu te an dor tia soya sinot hotu te an biak na hian Central YMLA Aizol mathlir pol ayo pakhat ve ve tel tura ruat an ni angin an ni nen hian an in dora sinot lam thutuk na ngai chan me kan hi tia soi Puan tuangin kumin meininga a Chief Minister Hova Advisory Committee on Lamual thu khom chuan Assam Rifles ram chunga ram nei mimal pol le ko shante chu an ram pa Sorkar hlan le vek turangen ni se an ti a ram nei tu then khat kor takal te po an thu boi te hnu kir turangen an rela sipai chhuahsan ram te chu mimal pol party NGO le ko shan ku ta lu lo se ti an rela ni